Birta Tepi, Daithol Ministry of Firalong, Katsa Club League Football Kapatu Kecengpon. Keramtang ni 5, 5 ko ni 4 ni, 26 nong Dolbar Konsensi, Daithol Ministry of Firalong, Katsa Club League Football Kapatu Kecengpon. Rangke video nufa kero pilo lalo nili menan hari amron tera nili non madan Daithol ang tamo sports and DLC long jersey trisi lembo pini pena bangke lalo nikan lang sana taxi karbelong sport association kasahin pen patripi ponci league kon kapatu pondo sila bangso kasal league kapatu pon pini bang keceng si arni lo ladak abangke son cluster do pas cluster lo Daithol apen dolamara nilip namen silunizan an pare rom hala po cluster hasil dapat tuan po so ti pini ne keceng no dak nitum match commissioner rom pisar namen referee di mana nang le ya namen both side team nang le ya lo da ani kan mana son taxi ladak la league bang apatu mesen mesen tum patu pon la so long Lagi pos kami rongsi robisi kacera pacitu pen labang su kapat hu hin kami hitung paprang ni ui gimi atum kapat hu cihung ni pulai hui hin pensi ni tumhan lanon labang su long klam long sami karbeng long tunas council hin pensi labang su mini stadium project bang selam lo selam et pen pini arni hitung patu long bom lo kason hatak si ui mitum sedame lagi pos kami lada kapat hu cihung pi football na tu bangge luar bagri ang kansi long ta la bangke karbeng long tunas council sport perbedaan tim inisiatif yang ada ini masih yang teman akro pintu masih pini pen cengzi nippon ada club deck dapat tuan pada ponji la pendek pen afilo lebte aningkan wang son kami itu buat village level knockout kami itu di ponji halo so long sami kemana kelang unjian ning hang bang ku bitung kami dak nang lang dapat tu TV ponji bang jombor ini la pen ni tu ngat ini olah pusan kali lah si ketek dia dia nak pakai ngat lah lo lah si ini pen bangke kecengsi la kasa club deck dapat tuan ceng